Hindi berkeren dia kejap dia tanda ke clear kejing start keren ke position jom kejap dia ni minta kata namanya kejing dah di samla jigi kawan rumah piong umbit di samla jigi rak sui piong umbit di samla jigi le ke ban piong umbit ni thau ka ai piong umbit le ke ban kam ni dah kejap jadi geri jogi ke di bende saya beri bersih jogi ke di bende ini ki badan dau ki badan wat dau ini jadi ki beri pemban show ke jing so kasi na ke di bashan pai ba ni bersufu jadi you have got every right to safeguard the identity of the kasi. Nobody can stand on the way. Kalau kau semua palak yang kata, kalau kau orang yang kata, kamu kalau kau ri India kau orang yang kuat yang kata, ini no dari India. Tapi belum hadu kata, non benar-benar berlawan stop ini. Kalau protect yang kita berdiri.